Bazali, hlukanani nokujampa umhlonyana nuwenze ube into engathi ayibalekile bese nithatha umemulo niwenza igugu okudlula umhlonyana. Einganeni zamantombazana ayikho into eyisibopho njengomhlonyana. Umemulo ulala isibili noma ulandela ngemuva. Musana ukwenza umemulo engathi wona ohamba phambili kunakho konke okudlula umhlonyana. Isizathu esikhulu esenza ukuthi umhlonyana ube umkhuba manje kaZulu ungabusabuya njengosiko. Le video ifuna umuntu okwazi ukulalela nosoke ngisha amadlebe ozokwazi ukulalela la dinga umuntu okwazi ukulalela kakhulu. Isizathu esenza ukuthi umhlonyana ube umkhuba kaZulu, abazali abaningi bayawujampa umhlonyana bengawunaki, begijimisa ukuyokwenza umemulo lo onikeza ingane isikhiye sokuthi isingakhona ukuhlonipha noma isingakhona ukuthanda, isiphathe kahle lahlanganisa iminyaka emingaka. Abanye beshawe ipressure ukuthi uMasibanibani umakhelwane wakhe uwenzele ingane yakhe kwaba nedekhe engasukumi phansi kwalungisa into ongazuyibone, kwaba nobukhazikhazi eyibonga ukukhuliswa bese naye banephethe ukuthi nami ngifuna ukwenza ngengihlulo uMasibanibani endaweni, ngingahlulo omunye umuntu wesichaka ofana nami. Begijimisele into engasikhona ukuthi abanye abagulisa bonke abantu noma ebaphoqa bonke. Le nkulumo kunomuntu ongezukuyizwa kahle. Bakhona abantu abangenzelanga umemulo abangenankinga futhi abangeke bebe nankinga. Bakhona kodwa odinga la ukubona obagulisayo othola ukuthi uyafunakala ngesimo. Ngizoyichaza lento ngegaba zakhona. Ngisekutheni mina angisho ukuthi umemulo ubalekile. Abantu abayeke ukujampa umhlonyana. Ngila umhlonyana usumkhuba manje. Kunabantu abala ko50 ko60 abayizalukazi abagugayo manje. Kukhalezeleka umhlonyana. Abanye baba bagana ngisho ukugana. Kubanjwe ngakho umhlonyana, abanye baba uthola ukuthi isidalwa sakhe simembethe noma esimphethe asazange ukuthi simkhanyisele empilweni ngoba asitshelwanga ngaye, akazange azakukhuliswe njengomntwana wendodakazi ukuthi siyamkhulisa manje nozibanibani, mkadeni, msekeni, mufuneleni nini umendo, kushaya isikhathi sokuthi ahlangane nesoko lifanele ukuze ezokwazi ukuthi uma kuwukuthi usemela gane kube ukuthi lo ndoda le sifike nizomkhokhela ngaphela noma ezokwenza iqiniso empilweni yakhe. Ingane eziningi zamantombazana zenzelanga umhlonyana, asikaze zenze kodwa eziningi zenzela umemulo. Nqwaba. Ezinye zifundile ehleni namajazi emakhaya akuyeki phambili. Kunabantu impilo abebanjwe umemulo, ebanjwe umhlonyana ngaphambi kokuba igqaba ukuye phambili. Ngoba simbethwa abantu abangefani. Into eyenzeka umngani wami neyenzeka amakhelwane ayifani nezokwenza kimina ngoba idalo ezisimbethe injani azifani. Umhlonyana uyawudala inkinga, isikhubekiso kumuntu empilweni yakhe. Uba umkhuba kanjani ke na umhlonyana? Uba umkhuba ngoba ngisho ngithi kunabantu abala ko60 othothi ukudingala umhlonyana kuyena, uweqo wakhalazeleka, awuselona ke usiko umusu kanjalo, usuhamba ngomkhuba ngoba umhlonyana original yawo uwenziwe ngane enkathi iqala nje kulamela ukuthi lengane siyiphukile. Hawu isingene esigabeni ngicabanga ukuthi isuke isikila ko12 years noma 13 years. Angisho lokho kuphuka ukuthi lapha isilale nomfana, ngisho lokho ukuthi obabanye bakubiza ngokwephuka ukuthi isingene endaweni yawo. Ngale nkathi nje kutholakala ukuthi lengane sithole isingene endaweni yayo, shothi lengane siyathomba. Isiyathathwa ke manje iyalaywa, iyakhuliswa ingane. Ilaywa utshelwe izalukathi membatheni lo mntwana emsingathi ukuze ezokwazi ukuhlangana nomnyeni esayigcinile uyena. Futhi iqala ingane bezenza lento kuthiwa beyiphehlwa, siqedwe lo mthambo ukuthi zihayela abantu besilisa. Ingakho umuntu ngisho ukuthi ubengawuhamba umhlanga kodwa ubehlala zibena 28 eyintombi, 29 eyintombi, 30 eyintombi. Engagadiwe emhlangeni kube ukuthi khona umhlanga awuhambayo, cha, ebheke ngoba nakho wenzelwa umhlonyana waphinda wenza lento kodwa kwahamba kwenza waqedwa lento yokuphehlwa kwezingane ngoba bebona ukuthi ngazi ukuthi into ukuhlukumeza abantu besifazane ngendlela babechaza ngakhona noma ngendlela ezwakala isensitive ngakhona when it come to abantu besifazane. Kodwa enye into eyibamba igaba lomuntu wesifazane angazi ukuba nomthambo, abe nomthambo kano uphele lento ukuthi afisa abantu besilisa ngoba umhlonyana uma ngabe ungenziwalanga enganeni
kwenze ukuthi ihaleleke kubantu besilisa ngoba ayitshelwanga le izalukazi ukuthi membatheni lo muntu namabutha la ekhanda membathe esabe ngisho emphakathini mehamba angeniswe endlini umntwana alaywe iviki lonke aphume asine egcekeni ngoba umhlonyana usine egcekeni awusine esigcawini uzubona ukubaleka ukuthi kukhulu kangakanani awuyi ngaphandle emaceleni usina lapha egcekeni kwelo babamkhulu awusini ngaphandle umhlonyana usike egcekeni usumkhuba ke kaZulu ukhayeleza kuzalukazi eyindala eno70 ngoba na ujampa omama bejaha umemulo ongasilona into ebaphoqa bonke abantu besifazane ngifuna nizwe kahle kungasiyona into ebaphoqa bonke ngoba bakhona abantu abangakhalazelanga umemulo ongenankinga kubona kodwa kufunakala umhlonyana uma sekunengane sekumkhuba ke manje sengathi into kaZulu indlela ayibhalansile ngoba umama weqisa ingane keqika isigaba uthi ingane ngembuzi nje ngoba umemulo laba uthandayo ungena ngembuzi uphume ngenkomo umhlonyana ungembuzi kuphela ingane emisiqala ngene esigabeni sokuthi siyakhula manje abantu abayeke ukujampa umhlonyana usumkhuba kaZulu umhlonyana kunabantu abangezokunderstand la ufunela kubantu abana 60 abantu abana 70 abanye baqedele ngisho imishado yabo ayikwazi la ngokuqhubeka phambili ngoba nali yangana ayikhuliswanga abantu abayembethe banyanyile ukuthi kungani singabikelwanga lo mntwana ukuthi usengena esigabeni sokuthi simgade simsingathi uthola ukuthi manje sesigcina siyadikibala isidalwa ngoba kuneyigaba lo mntwana eseqiswe ke nanokuthi umbathwe mhlawumbe abantu abangefana abangabethwa ngisho amakhosi bengimelele ngani into ayihluka impilo ayikwazi ukuchazela akekho umuntu okumele ngenzele umhlonyana wesifazane akekho so usumkhuba ke manje kaZulu ngoba ngithi izalukazi eno70 nje ngikhuluma ngento engihleze ngibhekana nayo usuku namamalanga Nkosi yambona sifuna umhlonyana ngineyintombi indala ezingeshadile zimdala ngineyingane into enje ngisabathe kufuna lo mhlonyana ngimina ubusise kahle akusiwona umemulo cha akusiwona umemulo ofunakala kuthi umhlonyana engangikhuliswanga ngisakhula umhlonyana uyakhalazeleka ngisho ngiyabona ngisho lento abayithanda abantu umkhehla akekho umuntu obuye emzini abuyise ukuthi akakhehlwanga umkhehla olona usiko ophoqayo angikuphinde umkhehlo awuphoqi kwaZulu awulona usiko oluphoqayo ngiyazi le nkulumo izophikisana nabantu abaningi akekho umuntu okuthi ubuyiswe emzini wakho ubuyise ethi akakhehlanga kodwa kuyenzeka omnye abuye ngomemulo ngesimo sokuthi abazali bakhe abanye bathi mabezala ingane ikhulu athi umuntu ayithande kakhulu umuntu ingane athi nozibani uma uyiphathe kahle ngokwemulisa automatically mangabe ngasakwenzanga lo baba lokho kulo ngane ngoba efolikhipha ngegama umlomo uthi uyoyimulisa kuzoyigulisa izolotshola ingane bebone khamba kahle yonke indawo kodwa beze beyibona iphuma iyogana emzini baba usegcina mhlawumbe wadlula emhlabeni wagcina engayimulisanga wadlula emhlabeni kwaze kwafika isikhathi ukuthi iyocaca lengane akasekho isiyagula ke lengane isifunakala ibuye emzini kufunakala umemulo kuyona uyawezwa ke manje ukuhluka kwakhona abanye babo bagulisa ngoba kwakusho umzali wakhe wathi uzomemulisa mntana muyiphathe kahle ngokwenzela isakha ngoba ngekumulisa ziphathe kahle musana ukwenza umemulo engathi mkhulu kunomhlonyana umhlonyana usumkhuba kwaZulu manje ngitshela ngoba ngithi izalukazi kunabantu abafazana abaningi kunamhlanje bazomoshela impilo yabo basengamatshitshi abanye abakhuliswanga bazokwenzela umemulo bazoqoma benze yonke into kuthiwa benze uzothiwa benzela umemulo kujampo lelo usiko lokhuzana lomhlonyana kuhambe zithi nke empilweni sekufunakala yini kufunakala umhlonyana usiko liphoqeke wonke umuntu wesifazane uma ungakawenzi kusuke kuyinkinga kusuke sebebulela impilo yakho ngoba kuzohamba ukhalazeleke ngisho usunezingane sezindala ngoba wajampa isigaba esimphoqa wonke umuntu wesifazane wakwaZulu ukuthi uma ngabe sekhulile uma eqala ungena esigabeni sokuthi useyindaweni zakhe kumele enzele umhlonyana so abantu abangajaha umemulo okudlula umhlonyana angisho ukuthi umemulo awungenziwa sesiphendule lo umhlonyana manje kwazi usumkhuba uwenziwa yini abantu bayajampa bejaha umemulo beshiya umhlonyana kanti umhlonyana uqala wona bese kuza umemulo ngoba umemulo usuku uyisibongo kukubonga ingane ukuthi isize yafika lesi sigaba iphethe kahle abanye benzelwa ngoba usukhalezele kwawusho uyise wathi uyafunakala because uqala umemulo ubenziwa amafungwazi ubenza umuntu omdala entombini endala mhlawumbe uthi inkosazana kuqala ekhaya
uthola ukuthi ubaba uzothi uma ngabe zelelo ezubule ngenkosazana athi ngizoyimulisa ingane yami. So ke bebengaze kuze kwenzelwe bonke abantu ekhaya umemulo, kodwa umhlonyana uyabaphoqa bonke abantu mabezelwe ekhaya ukuthi benzele umhlonyana. Akekho umuntu ongamphoqa umhlonyana. Musani ukwenza izingane ukuthi zibe moshekelwe impilo. Ngiseza kuleyo mhlwehle, ngiyeza kuleyo mhlwehle ukuthi nanijatha ngomhlwehle ukuthi ingane intombi noma isiyona ingane emisiwelo umhlwehle mhlawumbe esigcawini ngesimo sokungasikeki kahle sekumele ingane ukukhulume bonke abantu endaweni ukuthi ingane ayiyona intombi, kuhlebe insizwa, kuhlebe omama, kuhlebe obaba, abantu bajatha ngomhlwehle umntombi. Ngisazoba nenkinga ngiseza kule phathi yomhlwehle. Ngithi mina kunina musani ingane ukuze eqisa umhlonyana. Sinezalukazi eziningi manje ezilinda ukuthi ivele zenze umhlonyana. Nina nijampa umhlonyana nengiwenza umemulo ongakhona ukuthi uphoqa wonke umuntu ngoba usuku uyisibongo kwabanye ubonga ukuthi bakhulisiwe, abanye ushowo ngoba umzali wakho wayevele kukhona enhlizweni yakho ukuthi ufuna ukwenzani, ufuna ukumulisa ingane yakhe. Leswa uthothi abantu kuyabagulisa umemulo uthiwa akabuye kwemula ngoba vele enhlizweni yakho ubaba wakho wayetheni ngizomemulisa. Ngisho engasaphimiselanga ngomlomo ithongo lazi into oyicabangayo, lazi into esemqondweni wakho ithongo. Musana ukweqisa ingane umhlonyana, usumkhuba umhlonyana kaZulu, kanti umhlonyana ingane sibikelwa isangene esigabeni sokuthi isiye endaweni yayo bese kushiwo kuthiwa bhekana ingane isingathi ithola abantu okuyibona bona abawakhona behloniphela umuzwa la ekhaya, bese kwenziwa imikhuba yasekhaya ukuze izoba nesithunzi, ukuze izosabeka. Kukanjalo nje umemulo uza ngemuva kunomhlonyana. Ngiyazi inganekwane le ngisho ngoba ngithanda kakhulu ukubukwa. Too much. Fika seninza amadesko lapha amadeko lapha noma ngisho kahleni khona lokho. Ongqala lento ukuthi umemulo yokweqa umhlonyana igijimela umemulo. Uyaphoqa umhlonyana ingakho namhlanje usumkhuba usufuna ukubiza lukazi. Musani ingane kuyijampisa umemulo. Ngimi ngalokho ngithe uma ngikhuluma kwizilo mzansi kwafana left and right bekhala ngayo le ndaba ukuthi baningi abantu ababhajwe the same lento engishoyo. Ngiyabonga ethuba.